Hallelujah. Ngoba kuyenteka uNkulunkulu umkhonde iminyaka neminyaka kanti kunalombono wekhona noma khona lofakwe khona. Praise the Lord. Lithi iBhayibheli Jesu bekanemngani lo Lazaro, lithi Lazaro wagula kuJesu umukiswa umlayeto lothi Jesu your friend is sick. Lithi iBhayibheli Jesu akazange adihluphe ngekusonzela but waqhubeka ngalabe kathambisa ngako kuleso sivele bekakuso. Praise the name of Jesus. Lithi ke iBhayibheli wase uyafa Lazaro. Makufa Lazaro abazange babhale iletha noma abazange balethe umlayeto wekuthi lo mngane wakho lesithe uyagula manje sowufile. Lithi ke iBhayibheli kuJesu lento yaseyafika eveni likamoya. Lithi watshela abafundi bakhe wathi majaha phela lo mngane wethu sewulele. Lithi ke base ba responda ukuthi ngoba alele Lazaro akusena nkinga Jesu singalihlukumeti ngoba ulele utawuvuka. In other words kuveta ukuthi iris noma iletha yekuthi sewushonile ayizange ifike kubo. So Jesu uthi umngane wethu lo Lazaro sowulele baqabanga ukuthi ulele literally kanti Jesu ukhuluma indaba yekuthi udlulile lesigaba sekugula wase ufika kuyilevel ukuthi ashone. Lithi iBhayibheli bamngcwaba Lazaro. Mabamngcwaba Lazaro Jesu waqhubeka wahlala. Lithi iBhayibheli on the 4th day Jesu wase uyasonzela khabo Lazaro. Lithi ke iBhayibheli makafika Jesu wakhanza ukuthi emaJuda bekade still akhona mvangeli kuyobakhalisa makhabo Lazaro. Kodwa Jesu akavimbeke ekubeni afike ngoba iBhayibheli lithi before Jesu aye kuleyo ndawo before bekafuna umbulala amaJuda but in this pinnacle of the scripture kuJohn chapter number 11 sikhanza Jesu uyabuyela endzaweni noma ekhaya koLazaro knowing very well ukuthi akhona amaJuda lana sifiso sakumbulala. Lithi ke iBhayibheli uma Jesu afika wathi nimbeke kuphi Lazaro bamlayitela Jesu labanye baqhaza no umngane wakho phela manje this is the 4th day so uyanuka. Wathi Jesu I am not on that but ngitshele ngokuthi nimbeke kuphi. Lithi iBhayibheli basonzela naye mabafika ethuneni laLazaro wathi Jesu khiphani lelitshe if not mistaken in verse 43 or verse 42. Lithi iBhayibheli Jesu wase uyakhuluma wathi Lazaro phuma makaphuma Lazaro. iBhayibheli lithi bekaneyinduku enhloko yakhe nalevala inhloko yonke ivale nebuso. Lithi kwesibili tandla takhe betiboshiwe tinyawo taLazaro nato betiboshiwe ngoba Sathane uma kakufaka somewhere akakufaka kuyekele but ukufaka bese uyakubopha. Na Petro wafakwe ejele bangamkhumula bamyekela njalo but base bayambopha. Nikhona abangcwele sithi abasikufaka etilongweni noma sikufaka emgodini simake sure ukuthi wena uyaboshwa futhi namanye amagama nje noma sitha siyawade manje emzalwane ingakho simvalele masuka lapho sibese siyambopha. Nikhona abazalwane even Paul and Silas nabo bafakwe ejele but tiketane bakadikhipha babangenisa nato tiketane tabo. Kunebantu namhlanje ebusuku labavalelwe babese bayaboshwa kodwa sitomemedela ngokuthi bayaphuma akukhathalekile baboshwe how many years but sitomemedela indvo yokuthi bayaphuma noma ngabe sowuboshwe ngizobathakathe but sitomemedela indvo yokuthi uyaphuma. Lithi iBhayibheli Jesu wathi Lazaro come out. Lithi iBhayibheli Lazaro wase uyaphuma ngiyayisaba mvangeli into lekhulunywa nguJesu bamtshelile ukuthi sesina 4 days simngcwabile akathi let there be life first akathi mawuphile kuqala but uthi phuma akakhuluma impilo kunesidumbu but uthi phuma kunebantu bakubona ushonile
ushonile but emazulu akubona uyaphila akubona ulele nje lesimo lokusho leso buthongo bemzuzwane kungathi ungathinta makhelwane uthi lenhlupheko leninayo le buthongo bemzuzwane athi David, the pain may last for the night but its joy is coming in the morning. Ulele mntakababa lokuhlupheka lonako lokho buthongo bemzuzwana lokuswela lokubukana nako buthongo bemzuzwana kungathi washela makhelwane uthi emakhi bengasenilele but ngawuphuma sanifukile. The devil is a lion and a loser. Allow me to declare over your life when we are full kameni nikajesu kulomphethe labakufake kuwo wena uyavuka namhlanje uthi Jesu phuma Lazaro makaphuma Lazaro waphuma aboshiwe sizathu bekalele angathi ubukana nane lesimo lesibonakala ngathi siyaqedza ngawe buthongo bemzuzwana kungathi ngambebekela kunebantu namhlanje la lababukana nebuthongo bemzuzwana but the praise be to Jesus kunebantu abatawuvuka namhlanje ithi ingilosi mayifika kuJosefa ithi yeJosefa vuka uthathe umfana wenama ubese uyabaleka ngoba bafuna kumbulala yeJosefa vuka ma yakhuluma ingilosi nasentu komprofeti Elisha yathi vuka vuka wena ma kulomkhosi labakufake kuwo wena uyavuka ma abantu lale how many years abantu kabumkhembe yachobotela nje but buthongo bemzuzwana wena phela ubukana nebuthongo bemzuzwana. I'm prophesying as I'm preaching wena ubukana nebuthongo bemzuzwana ulele kuJesu wena ukafi mntakababa noma ngabe bakuthembulile ulele phela wena noma ngabe bakuphosela umqhebo phela kuJesu ulele wena uyawuvuka namhlanje egameni likaJesu like the dry bones esigodini basalwa avuke amathambo nawo utawuvuka kulomkhosi labakufake kuwo wena utawuvuka phela kudasaya Radush utawuvuka phela ulele angathi inhloboni yesimo lokubukana naso but kuJesu buthongo lobo uthi Jesu kubafundi bakhe phela umngani wethu sawulele akathi ugule wasawuyashona but ugule wasawuyalala kunebantu abaphoseleke nithi la sisa sacabanga ukuthi bafile but uJehova ngumebethele ukuthi phela wena ukafulele wena utawuvuka athi umpostoli Paul safakane na Jesu sasesifuswa naye bayingcwaba liwudlula uNkulunkulu but abanga ukuthi lifile basalwa ulele phela wena kulelithuna labakufake kulo ulele wena uyawuvuka ubukana buthongo bemzuzwane sizamakhala ukuthi buthongo bemzuzwane before we go anywhere far buthongo bemzuzwane egameni likaJesu Kristu hallelujah buthongo bemzuzwane.